ngarang asi taraga ni thoini panba imoino gi numit oiba ngasina gangai gi numit oiba kayam naknage habase asina dum sakhi oiramne aina gangai karino haibasi mangda mayam ma haibigre akhoi punam ku sembiri ba supreme court na magi blessings tagi sahi amagi akhoi na mahi marong tharuba do ningthi jana pibire haira akhoi na yumda thammaga mathang da lakada u sahi kaya se asida su mabu ningjare haira ga mana afaba mangol oiba progressive oiba watta padaba adugumba pibiu ko haidana ipa ipu singna chatnaramba punamak sing akhoi gi tradition sing do ngaktuna pangthokpa adugumba celebration amani haidana ngasa haibiram aina thamjaningli bade karino haira kanda matam amada ahalaman singna folk song kayada folk tale kayada yawi manipur sana laibangni chingna koina pansaba singmina koina pangakpa haidana toina haibani adu ngasidi karidaginu khangde pansi ninkhaiba tabuna tauba machet yarakpa masi punamak sing ase asidagine akhoi ngasi akhoina awaba kaya ama nanglibase maihoron dagi chanaраklaba ipa ipu singi chanaраklaba akhoi amato oibagi wakhalon dagi tokhaiba lakpase masina ni haidana aidi laujadaba ngamde masi thogale basi kanano ngasa haibigre akhoi oja kumar na haibigre I really appreciate his thoughts achumbada yumpham oiba wahi neba karino harakanda intellectual theft intellectual theft si karino asi akhoi nainaba mathau tayo laik laisu haiba mayam sina mana popular oina na bahona bada aigi culture aigi history ase distort tawe masigi laina se tamna sandoraktana akhoi ngasi ngasai gi panse lik oire ba ngasi di aduna ni me gi tang ahum dagi ngasi bhawa akhoi santi oidadana awaba kayama nangi base subnagi community ama khakta nataba manipur da laiba community punamak se awaba nangi bane akhoi si ngasagi intellectual theft si lakpadagi kari tawre haira kanda common interest si kai graga community ki interest sakreba homogeneous oiba society manipur gumbada common oiba interest na priority oin thammaga community ki oiba interest sina khara tapna yengadi phaba aduna khoi pradhan mantri Shri Narendra Modi ji na haibado nation first na we have to think about our state first ai community khakta aina masai ama lam machet amada ai khakta taba nattabani na manipur tariba ai community tongan ba community se maitai haiba ai community sila karigumba ai community se khakta yenga thabak ama tawa matamda atop community sila akai ba oigadoroba masina laibak se santi kairakado oiraba adu bitaragadi ai community gi duna khara taptharaga mayang loiba santi common noiba interest sida akoi chatpane hena fagani aba adu natte ba ngasidi history kangkhong sai gre loi re ai history sembana na hona bada chahi lising kaya gi manipur gi leiram history se nakoi na chatkhre aduna ni ngasi ai ngasai stage da famna confusion la air honorable chief minister na su ramji kabui khulda state level ama tawri akhoi is the state level ni ai isa se confuse ho raina ai se confuse ho bada confuse ka mai sen dokane naina honorable chief minister telephone tawne tamata mana haire ewa ngasai ge ina haibado
hei singbagi munnaba honaba matamda hojik phawada court case am leiriyeba court sida aina chatraba dharma adu da thaina gi lejariba aige mayhoron dagi pai pu hakta gi chalakliba dharma do adu chatra leiriba mi du da aina chatraba dharma du da ina mukka de yelu doino ba asidi ishona su yaroeba ishona yaroe aigi pai pu singna thamlamba tradition culture adu ai dum ngaksagi ge haiba ma yaeba but aina chatraba aigi apamba aigi thamoine yadana atopa dharma ma chakraba adu hanagi ipai pu gi dharma chatan lejaram singno ngakliba magi thong magi thauram punamak singse asida khut thingjin madudi aran bo oigani masi maknani ngasidi mapalom dagi changakpa aina yadana changakpa kanguna akhoi gi lamsing tapna maming hongna ga loksil aga ngasi awaba nangi base aduna ai ga pildi karino haira kanda ai gi apamba ai gi aningba ai gi community gi aningba si tonga nama thamme haraga apun bagi oiba apamba aningbodo aduda akhoi setlagadi santi leiba yam progressive oiba state among oigani haidana ai mayamda thamjaningi nangna basi yang bioko ngasai na haijabado try thoi panbada akhoi imai imoinogi ira thongi tawdana ngarang loi khre ngasi tarahundoi ni panbaneba adum akhoi si nangna raga adum lakhrabane ba totna lakhrabane aina wanga mangi ai uncle ga khangamda Christian dharma chatpani uncle akhoi gi konung leiba mafam sida ai gi kabui jati sing sida he taram mase loi lei mafam khudi mukse kari gi no hangka na mana wari mayam leibe ba aduna ne ngasa ai gi maru Sri Shanti honorable MLA na haibi gi bado kabui salang mai ba matam amada kabui se part of akhoi gi maitai society sida thana tatna ba yadraba naga sing ji thana tatna ba yadaba ne ba khoi sidi hoji phawada luhong bada leirum phi yaw da yade heba adigi akhoi lai harau bolo sin bada tangful yaw da yade heba akhoi amma leiri ba indigenous people singi pot matum ma akhoi leije heba hairi matum sing se akhang ahi yaman badagi matum si kairak podro ne ngasai gi akhoi gi singna koina pansaba aduga singmi na koina pangak pa haisida ifut phawjin leise akhoi kai badagi neba matum moi leire magadi kadung su iput phau bang amoy thugai bang amoy pan nga ibai sininaw sing sida pan ningkhai bang amoy aduna ina mayam da thamjaningi se atai kai mataba akhoi gi honorable chief minister se chairi ba kangbu amana ai ngarang so hajarame maramda ai kai na because ai marum nga sa haji bado right from 1993 dagi nga si vote ka hale ba adu only BJP ke sarkar sida ai changa kanda ai na podam u fangne ba gazette ai na khoi ki sarkar ki thoi se central government ki gazette I am talking about not about the gazette notification of our state I am talking about the gazette notification of the government of India asi phawda manipulate tawe mase ngasi ka khange ba sai rang ti dei potharam dai da huji ka mit pange lawe baina asi khangan bagi oyane na khallai di honorable chief minister wara obse ai ngarang swai je bani war on drugs sibo karam community da sokna ba to bono ba nisa pijagum si akhoi tungi naharol sing kansi makhoi na akhoi tungi future oi gadori bani akhoi gi lebak se tinjang kaijang daba naha leiragadi akan ba mazbut oi ba pradesh amo oi gani stronger state amo oi gani stronger nation amo oi gani haidana 2018 da mana war on drugs
launch taweb adugi matung 2022 da nisa mukt bharat haidana bharat sarkar na taweba adu Sri Chief Minister N Biren Singh na drug chaba thingasi haidana magi sansil laiba khongjang si asi kana gi phatna banoba drug la lon masibu community ma khatir la lon barane la lon de da ko hoi popi thabadi ayam community ama khatir thai haibadi yai adu popi thabasu thingba mana forest thugai gum si ngasi di climate change si global issue oire reserve forest sing si yok tana tham si ekhoi haibasi aran bra soira bra mana aidi ma soi den laweba adugi mathangda ain na yadna sanglakpa ngasi gi ang population yang biyo ne kabui gi leini be chilina sing akoi jelerong gi leini be gi chilina sing se yung da angang kaya kaya pokeba ai gi di isinao tara mulai ai gi pa na pom masi isinao tara hele adu ai gi jelerong gi chilina sing ngasi gi ai gi nungsi jara be chilina sing di angang ama natraga ani di pokaneba angang ama natraga ani de gi poklak di ba अखोगी कम्युनिटी सिंगसे असी ओइरगदी करिगी एरिया खरदा पॉपुलेशन सी जम तक दोइनोबा अहिंग अमदा ईश्वर मत पप 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 थादर खुदी ओइरम ओइदना करिगुम ngसाई पनसी कायरग पंदगी चंगसिल पखरदी ओइरम बयायबा अदु खंदोक्सी हायबनेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाइरिस मदु खंदोक्सी मखोई लैगिबा तारगदी फॉरेस्ट कायरक ताबनी हाइबदि लैबाक सिदि पाकथोरक याबा पोट नते मियोय बाय खोइना पाकथोरक तारगदी रिजर्व फॉरेस्ट सोलक ताय अखोइगे लैरिबा शेयर से पिथोखि बताय indigenous people sing enjoy to godoba every kind of opportunity we need to share with those illegal migrants asi honorable chief minister na haibagi daba ma bu yanindrisi he is the lone person who made our eyes open ma khaktana ne ekoi gi mitse hangdogali se I am not talking about politics nate politics ngang di mayam ngang ani ai hai kane de so ai ngang de yani khai ngang de kari no har ganda ai di Bharatiya Janata Party de sangjarak pasi kuidrim na ko nang nahan kai le mi da hai doim ne ba khangam hujing asi sai ngamu irani yengo sarkar jina thugai ba machet pam bane moina amada so state level gangai amada so state level gangai haidra pangtho hairine कहीं थबक ती लेते कदरोगे ओपोजिशन की ददु ngang mana tan थबक लाई बनते political दन येंग मनतबा अखोई की लेरिबा indigenous people सिगी येंग बा state as a whole सही लिसिंग कया इपाई पुसिंगना चिंगी इपाई पुसिंग तमगी इपाई पुसिंग सिना थवाइना पोंथा ओइरगा कंदना थमल अखोई की बाउंड्री अखोई की फुरुप से मचेत काय बसिबु मयाम यानिंगद्राबा सि कायदन नबगिनेबा अखोइना होनरिबस अदुबु कायना नब होनबसे असिदी लेबाक सिबु नुक्सिबा नतेबा कोई वारी लेबदो आगांग सि येनबद ममाने ने अनि येनबदा अदुदि आगांग सि तंखाय खायदो येन सायबदा पोकपा ममादुना मानो ओइना लौजग्रस कैनो बिकॉज पोकी बा ममादुना दे आगांग दो हातबुदु पामदेबा तंखाय तौबदो अदु मायने कोई पिथो से हायब्राबा अदुमायने पिथोपदि यारोय अखोय ngasi अखोय ज्ञान तामिना बताय भाव तामिना बताय अचुमबदा लाखप दरकार ताय अखोय की हिस्ट्री सेमदोकपदु नतबा सेमदोकतबा हिस्ट्री दा अखोय हलक दरकार तानेबा यारे अखोय मसी मनाव खनबा कौनदबा साउनबा मयाम यावबा लई संगमनगरे अखोय से मतम सांगरेबा खर लेरगा अखोय लोइना अमतोइना टेंशन मने राइट टाइम ने ngasi अखोय रिकॉन्सिल तौबा अखोय अमत ओइना पुनसिल हैरगा
शांति हंजिलरंगनब होनबसे अखोई इथौनेना लवेब चिंग लेरिबे चिलिना पुनमक इंडिजिनस पीपल पुनमकना लमजिंग मथौ ताई होय ज्ञान तादना चखरब खरसी ज्ञान ताहननब होनबसु अखोई मथौ ताई ngasi irang sida khwaidagi tongba ma haibiro ngasi irang se me gi 2000 me gi tang ahum 2023 da khwaidagi mitla uba nupa ani do ahum ama ani ahum akhoi ahum sin thanga gi robindro ga mai tharak ba hose khoi Sri Shanti ga aiga kokta da lay turbung da lay adu ne Bishnupur असिदगा थल्लगा ई गाइदगा खोंपान कावना थुगायन तौरैदो आदे हलक कोइना यारे कोई सांगमनग्रेबा मसिदा ख्वाइदगी इरांग लोय हनिंग्रिसि कनानो मी अदुक याम सिग्रबा सनी की मथक सिग्रबा मी लिसिंग हुंफु की मथक सिदा डिस्प्लेस तौरबा असि मयाम से युम कई लोयना थादोकना खरबा मतम सिदा irang se tongzaba leiba group se kanano angda khanbi one maya irang si ledam drobebu mp ani ka banga manggodro dolamadi ka banga manggodra mayam khanbi one suka ka ngamoy irang si leibagi ne dolamadi mp ani phangne aba ado irang si lo pamde दोल सिना करिगिनो हायरकांदा लोकसभा लोइग्रे अदुदि विधान सभा की मखल फावदा इरांग से अमदा कोक अमदा काक तौद्रदुम थमक तारगदी एखोय एमएलए की इलेक्शन लाक मतमदा मखोयना मेजॉरिटी फंगनी गायना मंग बदुना ने बजु इरांग लोयन याद्रेसि युम मै थाहनबा युम लुत्तो तवनबा हा अदगी पुनमक सिंसे असी सिंसी politically instigate तौरगा politically इंसिल लगा यावे राजनीति की आई खंगे बिष्णुपुर की प्रजा सिंह असिदगी चलगुमसी अखोई से हाइदना हाइबजी यादना चलिसि नु खंगे बा वोट तने लकारक पद अमुक्त वोट पी दब सिंह ने वोट तने लकारक पद अमुक्त वोट पी दब कामु अदु वोट तने लगाई मु कहन मिरामनिना प्रजा ने दुम यारी है बेदो खनमने न मखोय मंगा तरुक तुन दिसंग यादे दो अदना हुजिक सो इन हाइजरी से अदुगुम बद नतबा अखोय लैबाक सी कन्ननबा लैबाक सी शांति हंजिलंगनबा अखोय सुखसिनबा मथौ तायबा राजनीति के हयंग मतम दु लाक मतम दा मागी अपामद सखिबदी याइना हौजती हौना शांति लैतरनबा शांति हंजिलक्तरनब होनरगा दुम लैतारगदी लेबाक मांगिबा दरकार ताबनेबा अदुना इंगा साइजबदो आइगी इंटरेस्ट असिना लास्ट थमकांदा पब्लिक की इंटरेस्ट ता कोई सेप मथौ ताय असिना इ थमजनिंगे बदि ngasi असिगुमलबा गांगाई की सेलिब्रेशन से खुदों साब लौजरगा आइना अपील तौजनिंग बदि irrespective of caste creed religion अखोई ngasi सुखसिनबगी मतम होरे प्रजा वारे वोट कारक नि सरकार पाइरिबा अखोई खक्तना शांति पुरक ngमनते अखोई खक्तना लेबाक साफलन ngमनते अखोई अमत ओइना पुनसिनरे हारगा लेबाक सिबु अमुखन शांति हंजिलंगनबा मैहौरोंदगी लेमिनरगलबा इसिलिदाव सिंह तंदु लेताना साना सिंहना सही कयादगी सही लिसिंग चा कयादगी लेमिनबगुमना लेमिननब होनबदा अखोइना सरुक यामिनसी हाइबा वाफम खरजी थमजबग लोइनना मसे एंगोंदा पिबिरक्पा मेमोरेंडम अनि अखोइगी सुप्रीम कोर्ट तमेंगलोंग सागदबा अखोई तुपुल विलेज अदुदा चिंग मतोंदा मा लई हाइबा मदुगी लंबीदो आई वारी साजरे हुजिकसो ऑनरेबल एमएलए आई इनाव इसा हाइगद्रा दीपू गा वारी सानरे
ꯗꯤꯄꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯗꯤꯄꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯪꯀꯜ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯦꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯛꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯥꯁꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯠꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯅꯤ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯣꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ngasi kata haire asi adum hanak tawhananaba ai tawjarage aduga playground ama semgadau lai haiba playground sima semjage tawbudadi youth club kam library building haibase youth club library building sidi akoi program da so hapa yadaba koina ko adagi ai MLA phandari so pi yadaba ai ke ne ko de hapa yadamas the MLA phandari so pi ba yadaba aduna masidi khadang ai kadai kadai dagi ꯐꯟ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ngambagi adugumba thawjal ado ishorna pibidasanu haiba wafam kharsi thamjabaga loinana aihangna mayam pun pu khoiramjari jai hind